Kani Gadega Patisi TV. Hakasngi kot jong Dorbar Sunrai jong Khasi Hills Autonomous District Council KHDC haka khatkhandai terik urisau ka isi jong ka PDF kala menjor bantung da ka magisterial inquiry na ka bentaban toket binia banlap iki badan kiti bapha penkendria ekapisa jong council balai olum na ka professional tax shaki account jong kirio shimet yakini ka rai bantung da ka kenon toket kablai lo la shemadian belawan rai ka 0R da ka kong Telinya thank you ka MDC ka HSPDP na Milliam constituency kibashong ha kaliang persya pala shimbenta ningkong dauba pinya ching CM MDC ka HSPDP na Soringkham buat sakit khot kaliang sensyar kumuba Edelbot Nongrum MDC ka Jayau constituency ba Tenwell Dekhar MDC na Shela ba LG Nongse MDC ka Nongston kong Rona Khamdej MDC na Nongpo pat khaddo la shimbenta dauba proses ti saukmi MDC ka Molai constituency ubade udipati CM kini baro ke be shimbenta ki pen paw ko jingsokia badai ban pen stombe iki badan kiti na marhang ni lagdan kiti na do ki bahe hadu ki beret ka bala penja burome ka konseli baro ko wei makumnu ka khajana jong ka konseli intap shak ka account jong kirio shimen kani ka pisa balai olum na ka professional tax ka badan hanong po branch ka poi palat siklor lai pholang hanong stoin branch ka poi palat san pholang pala sei na account jong ka office bandit tap sha account kirio shimen Haka Meghalaya Rural Bank berkumjuru kapisa by kendo compensation pan penhe ka surok habernihat ka blapoi arpulai lak belapa daka enhai kaniru ka klembrung shika account jong ka council kumbangi lai I lapau ki ka kubor haka khanyu terik ni risau arja khanriu kalami aka headline kumba arklur ka khajana nanongpo wat nongstoy Pak Thep ka KHDC ha account kiriu shimen Manu badan kiti pan jingpen shai ka secretary na ka bank kani kadai ka we na ka issue ka ba pen ki jingmut kani kala pen wanra ka jing artatin ingi para member ki badan ni po kayeng ka district council kumbalong menta kala nang yo ka jing kershan na ki pai ba nre ha ka por bam pai perkhat kimi kini ke ba let's say pensa ini ko iki para member but penlong ini ki para member ban yawa ikilat kelenti kumno ban yo yatai hagni gasmi gajingmi khubor halor ke jingbtha ke HDC ban transfer ki khajana jong ka professional tax na nongpo but noston cha account jong kirio shimen Kladesha ke ba jaburam om tangingi ke MDC reka jing jaburam kalong ye ki staff ki officers barbaro ek council hi hakani ka por nga kwa ban pen pau bat pen snow bakani ka jing warra ekani ka 0 hour notice kam damut ban kenot ne ken tho bat kedokti yano henre da kamen sim basno khia bat ke jing kikli nga kwa ban pan jing sha na ke isi bat khamtam na EM finance jong ka KHDC halor kini ki AKA ki blapau shabar hakikot khubor nama ba ki blami nganget kadon ke ba dan let's say kum kita ke ba kharkom trekam kala ban thurmul hangni hentai te ikwa ban Yekran sani bah abede bakani ka benta namar bangi shimenta kumki member banya kran apo ka dorba khamtam yangi kaliang yate nganget ka isi ka khmi lenti ba ngingin long kinong yate nginlong kinong pen bah dan nginlong kita ki nong yeshimenta ban ajingmut ike ka ba la ban long ki ki balong constructive lani kita ki ban yate lang ya ka bah kamiat jom ka council hi pro kowe te abai phai yekini ki khubor blami hakata ga jing transfer yekini ki fund lani ka revenue na ka professional tax nadu arja khatlai le singing impadon hakata ka por kalong ke ka ba le si ka ba shu repeat khatlai khatsaw khatsan khadriu mo te ngasro ba ka isi kale ayu lani te balai kami I yakata atau pia bunkam hakiwe pat ki issue ne kumno ba kini ke baja hapo ka isi
let's say banong ke executive committee ke badai hok bantip yakini ke AKA Hendrai kamshim latip bat kumbala pau ki kubor ba umdan jingtip yakini tengah slow banong ba kata hanga ngam sulak berpedian namal let's say ke AKA ke ba ya na ke isi se UCM dan UEM in charge jongki nun kitna badai ki concern department ladan kam bantip om banshu longkum ka sengiu lani ki jingja ki ba ki bompoi perkhat ki banja kum kini ki ba pen jaburam syai ka council bat ini baro te habangi pai syaka jingkren habidi ke discussion jong ka budget general discussion ka budget kini kita ngi ju ekren ya ka leakage jong ki revenue haki babun ki benta tele se kumba pau ku bor benta arklur kamdeshu ka ba khndiat kala de ke ka amount ke revenue let's say ke banong ke ba la misuse ba la penlong ba kan leak shano tengah snow ba hani ka por kwa e ke jing pensyai na ka isi ha kani ka yen di prokowe ba ke jing pensyai ke jong pi ni kwa lang ban snow ha kani ka por ito na kaya orang kwa kanya simbatan dia akan ka 0% kajing sisa ida lomba keren na kaya yung members ng gurong ng kita po sorry kam ka jimbi kubor kami aga ini di kanya smita riu ni betul ka pendong ya ni bro di mong nikmat ng gayeng bangin yo di question mark he mo nakalian ko nga malayo di question mark he mati tidak itu police council Tunggu lah aban yang pisah dengan council. Tunggu lah aban transfer secara account yang individual, mana personal account yang norin. Di hoi katung gajimi yang ikhwal terkadang di kewan langsung kian berapa. But kewan ini babun balangi kalau bakal ambil ke jingkan no kaba lamsni udah apa jelaskan kami jingkan no kaba imat adon ke jing program bakal ya ka fond juga council dengan imat hangtaru idon jing sisa ibarat kalian ke council kenapa match nah kita gigi kok kalian ke ST committee nggak imat kalian sisa mardot kalian pensyai dan aja jing syai ke syai kira sebagai protein kenapa Ginnom sa aga undum nama dapat kijing keno omde keno kayak isi omde keno kayak PDF mo Henry sa aga no lot mangi MDC baru namanya ko desi council dia nak yang kejonga grup pas nguleng lo apa kuno la ban transfer ya kapisa jom ke council kapakiyo nanti lagi professional tax hatu kamu kaya mau yang empat, nada dia ba don ba question, katno ke jimi joko pisa, nae yo akan jawab, nada kapisa kampo seka fund yang council. Everything kare balong clear, kare balong true proportional, nada dia ba la transfer ke pisa kare rukom hatu kamlong bean mo, kamlong persya mo ya ka financial rule of council. Hatu kadon mo kelenti, kamu kungkata, pamila akan le unta. Tiada kenal kalian di rumah. Omni kawan keno apa tiabam. Misalnya bagi penegak bakal yang menurut mereka menguat kalau kajing syai ke bahasa kita. Kalau kita nak boleh dah kajing sokia. Ngayen kumu ex CM maglaya dan ti hisna. Jogi CM boleh, isi boleh. Dia orang sempat tahu ke suggestion. Wakadro akmat ini betul-betul. Nak kecil sokia minumlah, masih percaya minumlah kasusnya. Makin dek telur, dek malah. Bakna semua berhenti dalam kedai. Nalu bahalor do, haru bahapo do. Di bangat kat kumkaan. Nomor hakmatan nundan menuno balak banget.
nga kunaga makantin Dr. Kiway dan Yonam Kiway. Dago korom staff Johngar District Council. Ratrish tong kuno bandung khazna robot banta ba kham ta ya habe professional. Kuno makantin ya kayo ko bang khan ka plating ka ba khan do kanawre. Ndai sosi manong ba imat la klet no ba si posnam a posnam lai posnam mila ban re ndai ka ho kanong la ban to ni lalu ke dago korom namtip ini ki lai di branch office ibrano po Nongston po Yudo tip kio jingbit na po ka head office lesi ne mano ba aibo mano ba authorized mano ki perangti bala na season pakat tang bare ku ngam tharai ba kindo kanya chma bala dei kan ba he ngam tharai ba na smo ba baro anu pero tira baro mano pero tira asmo dia banget hakaan ke patingnya Mulai pertama post bahwa District Council akan apprend the constraint of fund. Kembali usul hak bedi bat kacing penlut dari kacing room jom dengan kisah cek account dari cek rupiah kenapa por bisa ada dari kedua kisah coba council hak bala dari mut bandai ini kam nam tak roi kapal kami domen hak bedi office tu bisa ada ban omba Binton kisah mereka banyu ini berapa kisah dari kru kaca sini kerun sini kumini ini cuma rapat dan cuma nam tak warna yang roi kapal ini apa ke council. Nah kalian bercuma nasroba kami ini kan penduk mensiam. Berlada ini kita silta selada kinfai ya tapi sekarang sih jadi ada case pada orang bangilasi mereka tak sebagai iklan penduk kami kah berkop berdei. Kila awak bandai ya kata aku. Nah kalian kedau, nah kalian bercuma nasroba tercu ya ka isi ini ba ka cingkiang ba ya dei ba tene ka benda kenang ba mungkin iki kinom ja lane kinom ulong shu apo kane ka yen ka badon bro. Mereka pandang dari members kita akhir kecil terus, mungkinnya kalian banyak sistem, kita singkirkan kamu kalau tak marion kalau nanti jungi apa itu kita mereka housing kita, mereka pandang dari berbuat sampai dari sisi arloh mereka sih, mereka suka kalau tentang gue yang ada di bertanya kecingja, kalau siap menarik kalau apa yang masuk mau kalau mereka kecingkan kalau jom pindah. Pon kalau masa nak isu pembangunan konten kejuti, nanti kalau siapa kalau mana kan kejuti naruh, apa kalau lomba wajar ketiga mereka pakai isi kamu ni, guys kami tu mana, lebon ekstri komiti implementasi isu mereka. Kebetulan kepengar kalau harga bedi kalau pakai ni kepentar, kamu kalau bersihas, guys kau lomba nak ada lebon dah ais tu kau bagi inquiry ke head, dengan orang nak kerja kan banyak kasih inquiry. Kami ketika lengdi prosedur, yang perlu membuat di prosedur kita banyak. Jadi sekarang tanggung ini akan dikil, lalu kita tahu dari kita publish apa ada lagi menaik semua. Dengan kasus kalau berpat kalau ada yang jauh sekian, saya nak ada jungi ada house group, kami simpan ada masjid inquiry. Dan masjid inquiry kalau sekian kalau independen, mana Nunu kalau interfere, dia kalau independen, dengan masuk advice tu. Masuk kerpat tolong PM finance, voluntary, surrender nak mengajar dia kan, portfolio kalau siap mengajar kalau fair inquiry. Mereka kalau orang disebut ni, apa benda nak dia jom, akan benda nak dia jom, punya kalau dia kamu kalau suatu PM chat finance Jika kamu fair kamu. Dengan masuk kalau mana ada yang jual batu atau kata, pada jika partner kalau mana yang jual harga di borong, maka ni lekran ada yang jual ni semua kalau bagi syarikat sebab
dari benar-benar mereka kau kalau masuk concern yang kasih heritage council forum, terus tu nak ada council pada secretary berapa, showcase yang culture ini mereka kalau nak berapa kalau damage, destroy, kalau yang kasih heritage, so kya bagi mereka, meski mungkin kita serius ini, mereka so kya, mereka nak ada begini tinggi personal interest, not overall interest. Tadi dia membuat impor, kami masuk ke jimut akan impor, kita ada itu, jadi aku nak kalian jam, nak kalian berbuat, kalian host ikan lain impor, kami masuk ke jimut, ada kalau bapa nak, genial, kita register impor, kami semua sudah. Haba jubab yakni ka 0R UCM ka KHDC ba pencengan NCM ulam menjur bentung da ka magisterial inquiry ka bansa pendap hapo ka arbanai bat kani ka kenhun toket kan pha shek executive committee bat ka EC kan pha copy shek MDC telada ja baki MDC kimhon kin sathung nakawe ka committee ban lap shushu ya ka jingshisha ulong endak ka kenhun toket ka lalap ya ki jingshisha ka council kan sapin stambej ya ki badon kiti namar kani ka lakta ka buram ka ijat jong ka office Upang ka hong ka dumi ka ba ban ay ka service ka ba hatam ka council ko usam Abami kani ka ini kijija ni kigat sini lapan nawan sini do bon bala hamtam man yu ya ka balong bakal jabat ka al le yaman ta namnu balong ka no mari gua pan yo in details bro materials ki man yan ado hado batata le se in hapan pendek manla ba kanu ka ipolitik hi ka barang susi amni ko lomba Nalu sudah marjar khatungai khatsam. Kali ka posai na kalian domi isi bathar. Khandia di khama ban update. Haji de but the financial position haji branch baro di bakam se. Kali ka posai ba isi ma kilom on knowing mereka. Di bawah taruh minum om ay kata. Ye kan sapaw ka inquiry report namali supo kalai salsan lailo mentah isi laga lo hadano no ro to sur dengan swiss kam ba ki baro kan sapaw ka inquiry report kiban bun ki ba ye hapan collect materials hamni ngin patut kan disclose nama kiban bun materials kembali kan disclose in full set kenapa kan yang ka daw jong barok ko ki palo komisi bakani gong ka serious issue na kumta jumi ka council kam tama ni bisnya ba yo conference joka council atau masno ba ta pangilon kam ta gong ban constitute ya inquiry ya ban tong ya inquiry hoy nga nasmo tangani ko ina shukon tuwi par namba kumbawi kumrona ya ka bade ban report ha report ya bade ban police ha police Ayolah, kemudian bagi pendek mereka inquiry. Lada mesti mau satisfied dengan ini. Tidak ada bon platform. Bankrem, haji dia berkali kamu. Nama ini sebut ngarai saja dia berkali transfer ya account joni nanti nak nombor karena nombor share personal. Atau kau ini bukan. Kau kaji, dia menurut apa mentah nomor dalam bakla amte kan kami saban faham kan nama isu tobi bari kumaru yo kami haba ni nama ka lebih direct syaki lam owner na bakla lo kata mina saban faham kan ni ingin sa report ke parlimen ka berokoi haji ni ko compensation ng kina volume lo kani ko di shisha kaji shisha ng compensation apo ka account kam shai haji shai ban shai ka account bakane ko ban commission ka amat sama la deposit ka account Kadir komsya. Pada komsya ini, nak kalian juga nyahapan ulang akan inquiry. Kumbang nyepi, ni dontang bayu disbursing and drawing officers. Apa kan? KHDC kita ni. Ni dontang isi keban penyanyi kam. Ni dontang MChat finance ban proses file, ban pay file. Kanu keban naka lending hotel. Bor
Secretary Wahaban Endus had a department finance. Baru they ban move your file accordingly. But they ban don't functioning. Kenang ba ingin follow ya ka prosedur legal aja ka right prosedur juga. Hanya jika you dong sen hamne ka lomba direct bank nanti na account siapa account jomore kani tidak mesti gaspa. Kani Gadega Pati CTV.